24 lakh student rogni thinang bahai ungno amo tabok jotani sai kotor sangmung 2024 bisini Neet amjugmung na tewe tabok kabangmano koklam asai witongka Neet ni question paper leak angmawo godalai tabok hinke thangrang hafarobo nokha kosom angjak mamla no kahamke naisenani bagai tabok lamao nokharlaika students rok tabok o mamlao godaljak masano bo romkha UP special task force romjaknai ni wngkha Ravi Attri Greater Noida ni namika kamini shimi bono romkha police rok bo romjakmani Shimino tabok salvara gang ni mungbo kasawi faika tabok police rok sawai rikha Neet amjugmung ni sakango no question paper manai paiwa Ravi Attri ni gang rok aboni yagolo a question ni answer rok no saiwe social media wa upload khlaijagai tongo o samune bagai no kaisa gang snamjaka khani saka Ravi sak baithangbo medical pornani musuk jakmani aboni bagai no bini nukhungni borok rok bono kotabo pornani bagai rohorka 2012 bishiwo Ravi Neet ni entrance exam bo clear khlaika ola kaisa medical college of admission angkhabo fiaba college ni 4th year exam asugliabo police rok saka question paper leak khwlaimani mamlao obo poila Ravi ni mung kasaya 2012 bishiwo bo bono daily crime branch rok romka govani borok rokne thaibo exam renani bagai waire waino asu khabo aboni yagulo trike salvar gang ni mastermind angai basaka a Ravi 2024 ni Neet ni exam question paper ni herfer angkha khanaibo supreme court do mamla khlaijaka tabok a mamla no tewe saklai mung tongkho obviously Neet ni exam 67 jona student rok 720 full marks mane pass khalaikate 1563 jona students rok no hinke grace mark rizaka tabok kokshil sajaka exam na harnai motha NTA rider saya ni bisingtino Radha Sayani Shamong Kalaika Hanai repeat abar Tabok kokshil sajaka exam na harnai mota NTA Radha Sayani Shamong Kalaivi tongka hanai kokshil sajaka Neet ni question paper rang rizak student rogno rizaka hanai tabok o mamla romjaka Ravi Attri Bureau report kokhora